Rositeram South Korea thil thleng chu a Korean drama rem khop mai an president in kumsom thum chuang nuwa avoi khatna tan martial law puang thut maya darka ruk nu vela asut le a asut ma hian anram parliament national assembly chuan vote an thlaka democracy ti topa sipai hnena thuneina pek hi dana ni love tin vote an thlak man boka engthil nge thleng ti te ibi chiang te ang TV inti somli pathum kanea cheng sing ni akai nge yang min ti trin cheng sing ni man ka kai mi lawania kepo katlom le tuka alim te moment ti vel hi Pindan home appliance ompui phei champhaya TV mai ni lovin fridge washing machine deep freezer visi-cooler le dangte Christmas discount za som thum thlengin an pe meke avaneitan giveaway ya microwave oven a omtel bok an bungrote hi pungom lo EMI in alak thei baka warranty mumal taka pek vekania after sales a buaina a omlo South Korea hi democracy angin anin rel bola an kalphunga president alal bera athuneina mang sual tur vena tan assembly le judicial te ashran devin anom le thung president hi ashran pain mipuin an thlang thrina popular vote a vote mutam tam antling thrina tuna an president yon suk yol hi kumsang ni som ni patni me thla khan kumnga chunga tan an thlangtlinga South Korea chanchina in nena tlember ni tura thlantlin aneya People's Power Party ai one President hian executive power nei ta tinani chu legislative power nei tu chu National Assembly aneya kumina anin thlana Democratic Party in nenan changa President Yonate Party chu Assembly a hian atlem zo kanita a thuneina anin chu te po ati theyang democracy te an hlip tarup rup mayane an president hi assembly lamin pai thlak kan chak riawa an pai thlak chuan adin mun a thalo viau don telang chiang reng mai sia chuwangin nizana martial law hi puang ta niyang ti hi media lamin an soidanane South Korea president te hi an lak lo ve thei hrim nge an president te hi an dim lo ve thei hrim zok ni an meiche president masaber Park Gwen hi chu athu neina man sual na le eiruk na thu buaya thiam lo chantirin tanina an lo khung to ama thak tu limung bak chu stock market teaching penakai noya chui zui ania kumsang ni somni khan eiruk na le thamna wangin kumsom pasari chung lungina tang turatti aloni to an president hlui tho romu hi na chu thamna la tia chui ani lain anun na alola to boka South Korea an hruai tu te ti diklo in remna hi politics man ruwa an manga president yuna anuam meulo ani mele aom hanuam vaklo tur hi ani ve hrim boka kumsang ni somni panni kumtoplam Halloween lain anram khopui sola mi puin nek boina wangin mi za somnga pakwa anthia mi za ni don an hliama an president hi aming chengal phot an chuyang ti hlauchan hi nupui hau takzet mai anei wang pakhat ani bokome South Korea First Lady Kim Kyon Hee hian kumsang ni somni patni September thla khan chanchin thar alolu a hat to cheng noi khatle sing riat hu be kadong lai video adar chiam maya South Korea chuan danan nei public official le an kopui te chuan cheng sing ruk hu vel bak thilpe kan dong thei lowang ti hi neya athil don hian dana kal ngal pang hebaka hian PhD degree aneya athesisa midang ziasa kopi kwal mai tia pu na atoka azir chuana
university in an chui chian chuan an puna ang hi alo ni tak taka chu lo le a chuan kumsa ni som ni pahni assembly by election an party candidate thlan konga a enroll tia pu te ani le boka an puna lian ber chu stock market a diklo taka a enroll na ania hei hi yunan president achel mami to nia an parliament national assembly chuan athu boy hi special prosecutor te chui chian turin bill an lo pass to a hlotlin hmain yuna hian athu nei na mangin alo nol to anupui chuyan tumna hi trumthum vel chu a nol to aniome November ni sari khan president yuna hian anupui le ama thil tia ngai dam alo dil to nge ya anupui chet danawang hian anram mi puin president tatan an yai viau to anram mi pui za som ni vel chawin president tatan andu to ne April kha parlamenta sarkar anin thlak nuwa adin mun hi adir thong tariau boka in than le a chuan tlange ngei to turania tunkara anram budget chungchanga parliament nen hian anin muthiam lo le pang mai boka parliament hian summan ti tle mandua president hian a veto theider lo le ngala chubaka chuan eptu party lamin cabinet member le prosecutor te chu first lady huma puin pai antum boka hengte wang hian martial law hi apuang ta niin alange anti nizan khan rampuma athu soyanti chuaka yuna chuan anram ti chia tumtu telaka hum himna tan sipai chakna manga in kai ruayangai atia national assembly chu misualom khom na sarkar ti boitum tu te talvel na ni atia martial law puan chan hi anram kalakal tele North Korea thlop tu te wanga ni ye tin asoitel bok president yunan North Korea mingalam rik chan hi anrama chuan an party hi right wing lam ania left wing lam chu communist sangtein an chua mai thrina right wing rin na manga alama mipui tran ti ratum na nia ma se athok lem chuang lo martial law hian mipui le parliament dodal na atok ngala nizan khan seol khopuya sipai te che tiranin national assembly in chu anveng ngala martial law ani ta kangin mihring zalen na le digna chan vote thria hli ngala neya chungji nga chuan media zalen na te po nasataka khuakhir ngal turane zandar som pakhat vela sipailam hian thuchua ansiamin nor huai hotnate parliament le politics kainoi thilte antitopa media po sarkar noya khuakhirna anpuang ngal boka mase South Korea politician te chuan president yuna martial law hi dan lo le dan pui kalane antia ado dal tu zinga hian a political party mi le sa te po antam hle ane sipai thupe khi zom lovin eptu party te chuan heti lai hian national assembly in anpan khoma mi pui sang tel anpung khom tel boka sipai ten atira lodang ma se tharum thona lian tham thleng lovin an lut tlanga martial law titop tur hian vote an thlak zui ta ngala member za thum zinga za som koin he martial law hi dan kaltin vote an thlakane tuntrum hi South Korea in kumsa khazakwa somsari pakot nuwa martial law antem lena masaber ania anhunhung bera khan sipai dictator Mark Chun hi chu pai thlak tumna tha ania tichuan kumsa khazakwa somriat pasaria South Korea hian parliamentary democracy ania martial law hi hemi hnu tuna anpuan lena hi ahmasaber anita sipai te hna thuneina tamjok pek niin civil rights tiang reng kha ti to pani thrina chuti lai chuan democracy an ni hmain South Korea hian sipai thuneina ro chu an lo ron ve hrep to thung ani kha
President una hian martial law hi apuang du mayang ti hlauna hi thlatel alo om to a mase hetiang em hi chuan ache du bik lowang anti tel sakram thrina apoi savak lo te ro chu tuna alantir ta ne amai ro chu amartial law puan hian omzia nei lo hle tialan ngala wangin darka ruk nu vela athil puan hi aron sut zui le ta ne yona hi eptu party lam chuan paithak tumin an be ngal dona inrin ni hian an parliament chuan vote an thlakanga president atanga an pai dona ni ro chuan vote mun thuma thena mun ni tal an mu angai dona seat za thumomna national assembly ya eptulamin seat za somkwa an neya paithlatur chuan yunate party lama tangin thlopna an mamo tel dona ne paithak na hi vote an tling theiani chuan constitutional court mi pakot thutna in an ngai to lenga mi paruk talin an remti chuan president hi paithak aniang an meicha president masaber park gian hi kha kumsang ni le som paruka paithak aloni to a hnung bernin kumsang ni le palia rodmu hiuna chu thlanni chunga tan paithak aloni to boka constitutional court in president ani tir le thungane president nilai yona hi an paithla thei do nem ti te martial law hian south korea ram democracy asoi nging do nem ti te chu tuna khovel clear mek chu ani e